Sayu mata mamanda laru pangena cewa Sayu di perantauan takana kampung halaman bagalui denai jo para saya lai kapula malu jo urang usah pikirkan kata-katanya orang, namun rezeki Tuhan menentukan. namun rasaki Tuhan menentukan. Hujan mencoba panen nang samu kita rasukan, mungkin di untung badan dah kunjung datang, mungkin di untung badan dah kunjung datang. Sayu mata mamanda laru pangena cewa Sayu di perantauan takana kampung halaman bagalui denai jo para saya